Kırgızistan Oş Aqtelik Osmon Janna. Спортивный клуб Алашан Али Топтин спорт клуб. Арет Каримов. Спортивный клуб Чинар Изатулла Ахмадалиев. Анатолий спортивный клуб Умардин Таймаш Ош Арман. Конкурстан 70 килограммдагы салмакта боюн узунлугу 177 сантиметр спортивный клуб Ош Таймаш. Тренер Эркинбаев Садык Ош. Aqtelik Qaytbas Osmon Janna. Ali Toptin trener Abubakirulu Bakıt Alaşan. Ariyet Universal Kalima. Yaş ballarda arkalı bergizler çıkanış. Yaş ballarda. Formula boy 1,5 minutda 3 round. Bir yarım minutdan 3 round. Birinci round. Ben alırım. Стильчатес правильно, не? Правильно, стильчатес tutun. Şaşpa, şaşpa. Hey, kara, hey. Bitene geliyor. İşte yumurta. Bunu koydu telefonda koydu. İşte ne video şimdi tepkinde. Hey, ответка берешь, а? Нет, встречай! Demek bu bitmişti, genişte geçti. Sportivni klub Oş Taymaş Aqtelik Osmon Janna. Dayadan Tursun 61 kilogramda salmakta. Rozi Muhammad Hashimov. Novkat Umarti Mannatandaşı Abdulaziz Hussanov. Çınar Sport Klub dayalanız. Ortada bakalım Cumhurbaşkanı darajıdan Suca referi Muf. Sergen Noqotqa jo'da kanallar xizmati bo'lib bizga berilishi bo'lgan. Noqotrino kompaniya bankdan terang razso'miz yigitlarni bizga qaymoq sport bo'lib biz Noqotrino qarshi qo'ljoyli o'tmatining Arasham aylında Oks bo'yicha turli bo'ldi. Islom Qozoq akaning voqeasini boks bo'yicha da cho'jadan ototoz
Start, birinchi round. Bir. Ortada sudya Aydarken'in ağay Sait ağay. Emniyet sürgen sudya. O'tgan yil Aydarken shahrida kelib Sait ağay. Start. Время. Kalıslarının birinci çümbünün Arman Matis Manaf yetişti.